Pamiarsa kain ndak dados silih tunggil produk sane akeh karuruh krama ring pameran kerajinan pesta kesenian Bali utawi PKB kaping setimane mangkin. Sawetara pedagang maosan adolan ndak nincap warsane mangkin. Yening saihan sareng warse sedurung nyane. Silih tunggil pedagang endak ring stand sane makenah ring gedung Sirarnawa Art Center Denpasar Niwayan Hermawati Mausang adolan ipun manggih panincapan sayang sareng warse sedurung nyane. Dani sani sampun dasa warse madolan endak ring PKB puniki Mausang kain tenun khas Bali inucap sayan kedautin krama dawak embas nyane surat edaran SE Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain endak tradisional Bali setiap Selasa. Ndek sani sampun kelasem katah nyani sida langsung ke anggen utawi ka umbah. Lianan punika warna-warna alam mekadi ireng utawi selem miwah coklat akeh kedautin krama saha sani macorak bunga. Indik argan nyane alembar kain antuk lantang sawetara kali meter mepengarge 300 lai tali. Omset selami PKB warsane mangkin nincap sayang sareng warse sedurung nyane. Wulan Bali Pos nguningayang.